Siyabingelela kakhulu egameni likaJesu waseNazaretha ome phambi kwenu umntwana kaNkulunkulu umvangeli uSiyanda Gombela egameni kaJesu wakhona lapha ekhaya ePower of Praise. Namhlanje sikhona lapha estudio sethu sasekhaya lapha ePower of Praise 915 egameni likaJesu waseNazaretha. Siyatholakala lapha abazalwane inamba yethu sitholakala kuyo 0620950026 egameni likaJesu waseNazaretha. Lapho-ke sitholakala khona egameni likaJesu uphethwe laphana ngubaba uBishop Uthelezi nomama uBishop Uthelezi. Siyabonga-ke ithuba egameni likaJesu uNkulunkulu-ke asinikeze lona namhlanje ukuthi-ke sime-ke lana-ke sizokhuluma umyalezo kaNkulunkulu egameni likaJesu waseNazaretha. Ngaloko kuchitha isikhathi bantu bakaNkulunkulu ngicela nje ngavele siyezwini kaNkulunkulu sifunda incwadi yezenzo chapter 1 egameni likaJesu. Izenzo chapter 1 sizana isihloko sakhona sithi isingeniso kwenyuka kukaJesu isingeniso-ke sakhona. Ngicela kwenza laphana-ke ngisale nje sengifunda uverse 13 to 14 egameni kaJesu mase siza uNkulunkulu ukuthi ufuna ukuthini phezulu kokuthi ukuphila egameni kaJesu. Lifundeka kanjena-ke uverse 13 ngalufundeka nje kwathi sebengenele banyukela ekamelweni eliphezulu lapho bebehlala khona uPetro, uJohane, noJakobe, noAndrew, noPhilip, noThomas, noBartholomewu, noMatewu, noJakobe, noAlfewu, noSimoni, noJuda kaJakobe egameni kaJesu. Mase la uzala uverse 14 uthi bonke laba baqinisela nganhliziyoni ekukhulekeni kanye nabesifazane noMaria unina kaJesu nabafowabo. Ngizocela nje sithandaze kafishane egameni likaJesu. Babe egameni kaJesu waseNazaretha umoya ongcwele umoya kaNkulunkulu ukhuluma ngezibopho zokuthi uphile. uNkulunkulu ethona amandla onke siyabonga ukuthi namandla onke lethuba uNkulunkulu ethona amandla sinikeze lona umoya ongcwele siyakudumisa Nkosi siyakugqamisa siyakholwa uNkulunkulu ethona amandla uNkulunkulu namhlanje futhi uzokhuluma uNkulunkulu ethona amandla inhliziyo yakho bezokuthi uphila egameni likaJesu. Nkosi wethu ngezilapho uNkulunkulu ethona amandla onke egameni Jesu waseNazaretha in Jesus name, amen. Okay, ilapha-ke indaba bazalwane uverse 14 lapho ngikhona kakhulu lasiphe khona umyalezo wethu lapho khona ethi iBhayibheli emva kokuthi uJesu ube esekhuphukile. Uyakhumbula kwebo ufunda umlando ukuthi uJesu wahamba entabeni yaminqumo wafika entabeni yaminqumo wafika lapho ahamba khona. Ethi iBhayibheli-ke uJesu bembonile esehambile wabayala-ke kodwa ngaphambi ukuthi akhuphuke wathi nihlale eJerusalema ningaphumi eJerusalema ukuze namukele amandla kamoya ongcwele. Ethi iBhayibheli-ke iBhayibheli lami-ke engilana-ke la ngikhona egameni kaJesu. Lithi iBhayibheli-ke kwathi sebengenile banyukela ekamerweni eliphezulu ngoba into enamandla ukunyukela ekamerweni eliphezulu. Sebengenile banyukela ekamerweni eliphezulu. Liyababala-ke iBhayibheli ukuthi obani abapostoli abawu-12 nonina kaJesu egameni likaJesu waseNazaretha. iBhayibheli bonke laba baqinisela nganhliziyo ekukhulekeni kanye nabesifazane. Ezinamandla ke soyikhuluma namhlanje ukuqinisela nganhliziyo egameni likaJesu ukuthi nje sibe inhliziyo baqinisela nganhliziyo egameni likaJesu waseNazaretha. Bavele nje into abayenza bavele baba inhliziyo baqinisela uNkulunkulu wenza izimanga ngabo wabona babeqinisela benhliziyo ngoba into enamandla ukuthi siyibandla uNkulunkulu sibe inhliziyo ukuze sikwazi ukunqoba as a church of God. Esidingi into eziningi ukuthi sinqobe kodwa into esidingayo ukuthi thina sibe inhliziyo ngesinqobe egameni likaJesu. Uma thina singahlangena sikwazi ukunqoba. Ingakho uJesu umekhuluma nabafundi bakhe khipha amadimoni weBeelzebul bayambona ukuthi ukwenza kanjani Jesu lokhu. Usethi uma umbuso ungehlangene ungeme lo mbuso loyo ungahlangene ungayona into eyodwa ukwazi kodwa umbuso udinga ukuthi ube munye. iBhayibheli laba bavele baqinisela nganhliziyo babe into eyodwa bakhuleka uNkulunkulu be into eyodwa as a church of God. Angathi uNkulunkulu angasivusela abantu abazoba inhliziyo angathi as a church of God singaba inhliziyo bafowethu ayikho into enamandla ukuba inhliziyo uma siyinhliziyo namandla kaNkulunkulu ayehla uNkulunkulu uyayenza umsebenzi. Uma thina siyinhliziyo asidingi into eziningi bafowethu egameni likaJesu dinga nje ukuthi siqinisele uNkulunkulu bese siba inhliziyo ukuze sibone amandla kaNkulunkulu. Ethi iBhayibheli uNkulunkulu wakhuluma kuJoshua wathi Joshua lelizana Joshua nizokwenza iJordani kodwa Joshua nalo umphongolo nikeza abaphristi umphongolo ukuthi abaphristi bathole umphongolo. Ethi iBhayibheli ababethole umphongolo babe inhliziyo uma nabantu bebengekho inhliziyo iJordani ngeke livuleke bebethi uNkulunkulu kamba amanga ngoba inamandla into yabantu abanhliziyo. Ethi iBhayibheli abaphristi abebethole umphongolo kaNkulunkulu bezongena eJordani
oh my God benhliziyonye belithwele umphongolo into yabakuthi idodana livuleke ayivulwanga umphongolo yavela ukuthi inhliziyo ngoba umphongolo usebenza umhlizana abantu bengekho inhliziyonye umphongolo ubheka inhliziyo ukuthi inhliziyo zalabantu zinjani mase umphongolo uyaqala ukusebenza ngoba amandla kaNkulunkulu sekuyenzeka sigcwale ebandleni silindele amandla kaNkulunkulu ukuthi amandla kaNkulunkulu ayosebenza mase amandla angasebenzi yindaba ingoba sikho inhliziyonye at the Church of God bafethu sidinga bafethu banhliziyonye egameni likaJesu iBhayibheli wakhuluma uNkulunkulu wathi abazungeze indonga zeJerikho abahlabeleli ababezungeze kasikhombisa indonga zeJerikho indonga zowa ethi iBhayibheli kanti bezungeza kanti ukuthi laba abazungezayo abantu abanhliziyonye indonga zeJerikho azimisanga uganaganda kepha into yesindonga zeJerikho ukuthi abantu ababekula behlabelela babenhliziyonye ayikho into enamandla bafethu ukuthi abantu bakaNkulunkulu uma sindawonye uma sithanda semkhonza uNkulunkulu sibe inhliziyonye inamandla into yokuba inhliziyonye izimanga ziyenzeka ayikho into engenzeki uma sinhliziyonye bafethu namhlanje ukuthi ngimemezele ukuthi ayikho into enamandla ukuthi sibe inhliziyonye uma sifuna ukubona uNkulunkulu akumele sibe inhliziyonye bafethu lithi iBhayibheli ibandla laseJerusalema lali inhliziyonye lithi iBhayibheli abasiniswayo babanda indaba banje ingoba banhliziyonye yebafethu siyimphefumulo ikhona ngaphandle kepha njengoba sithandaza asikho inhliziyonye ingakho uJesu mase sibambanweni egameni likaJesu lithi iBhayibheli wabona unina nomfunda mthandayo beza uJesu wenhliziyo uNkulunkulu ubheka inhliziyo beza kuye bedabuka ukuthi badabuka bayakhala wathi beza kuye abekho inhliziyonye wathi uJesu ubheka nani qala ninaphaqala lungisani indaba yenu laphana ningamani nize kimi nina ningabhekene ningekho inhliziyonye athi mame beka indodana beka unyongo egameni likaJesu ngoba niyambona nina nijake kuza kimi kanti nina nekho inhliziyonye kuyenzeka bafethu ukuthi worship team kodwa bakholwa kepha asikho inhliziyonye ayikho into enamandla bafethu ukuthi bafethu sibe inhliziyonye ukuze sikwazi ukunqoba simele sibe inhliziyonye mase ukunqoba mesifuna ukubona amandla kaNkulunkulu sidinga usibe inhliziyonye njengebandla kaNkulunkulu sibe inhliziyonye sibe into eyodwa sibe into ithi iBhayibheli amadoda akhumbosho ngaseBhabhele amadoda inhliziyonye inhliziyo yabo yayivumile ukuthi lamadoda kumphongolo inhliziyo yabo ivumile banenhliziyo yokusebenza banamandla abantu ukuthi bebenza into benhliziyonye ngoba amazulu yangenelela amazulu phela abheka ukwenza kepha amazulu abheka inhliziyo ukuthi inhliziyo injani abheki ukwenza amazulu abheka ukwenza ungafika ebandleni ufuyilungisa izitulo ubona ungabusiseki kanti vese nje wena inhliziyo yakho ayikho lapha yonke into oyenzayo yonke into esiyenzayo njengebandla kaNkulunkulu kumele sibe inhliziyonye ukuze amandla kaNkulunkulu ehle awasoza amandla kaNkulunkulu ehla basibe inhliziyonye bless you.